sappiamo che così sarebbe anche nel corpo. Perché mi scamiccio il cross che scopre sacrava, sarebbe la croce che essa attua, o sarebbe scapito che poi che la lingua poi quantità. Sacrava a anni canimaro, galata, per poi che anche coach di San, per solo già ci
Pan di Santi Musica. Ci judico ca quella iglesia di quantum sub rebel Joshua, Reina Psacalac rul Kinirahak, Rochmenica Pablo Francisco, Rochmenica Obispo Rodolfo, Rochmenebli Neca Iloc Rela Tenemit. Ci judico cahmi acque ebi cacamon camanakeb bcho acque cishkunile shekach shesudi rikin rol benedin shkwak fiket kuchitiyotyo. Chakolem chilivach hilaku sachosha. Chakoshina tishapu chuatikatu shaprena kocheni kadoknafna Santa Maria kunriktu kishkuchna Dios. Koch benebni apostol, koch benebni shkunilebni san, dishe parancha pu saluchitoch, tol sakon sani khunilek yuha, ut khunilek takolokon takanimaru la lokan, Quando kakwa Jesucristo, rikina an ut sashkava an, akwe atiwach pal Dios tu kabech, sashkunakiri santi musiker, Ceshkoni local, Honke, Kutan. Laat die Giorgio Cantu, Pana Pankin, Funke,
Dios din aș mante o șapte ori bocilor și se campidi loc la Ioan Oralan ako ng Diyos. Kiska sa kong dinalan, kiska sa nilayan, kapag Diyos. Kisko'y kisat amat, at kitang tuloy krus, kakanang ako sa kumbin, kung siya kalit. Ikot nga, tapos ng ilong, sipan, sikubad, isa ko yung magarusus. Di harap itong makit, kung kanan sa ikong sa kanang, kut mga kachat, di ato sa kumbin.
a causa de perícia, tu se sai de escola por quantos quilômetros por aí? Muy buenas noches a todos los que nos están visitando en nuestra cuenta de Facebook. Aquí les saludamos en el centro Don Bosco desde Rashujá, celebrando la Santa Eucaristía con los jóvenes internos. Bendiciones a todos los que están saludando. Muchas bendiciones a Miguelito, que se encuentra desde los estados. Bendiciones a todos los que están visitando.
y a sus familias también. Bendiciones Jorge Mario, bendiciones Cal Antonio, Alberto Cal, L. Rodiones, Edgar Rodríguez Cucul. Bendiciones a todos y a sus familias. Gracias por visitar nuestra cuenta de Facebook. Gracias Jorge Mario, bendiciones a ti también y a tus familias, a tu trabajo. Siempre estemos agradecidos por Dios. Como acá en Rashujá, el Padre Antonio visita y celebra la Santa Eucaristía con los jóvenes. Saludos para Antoni, que nos está saludando en la capital, Maynor López, Rolando Caal, bendiciones a todos. Jorge Mario, igual, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, Edwin. Así pues finalizamos la Santa Eucaristía. Gracias por visitarnos. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. A sus familias.